Tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain chibai le vek ule Sushan Singh Rajput thi nu chuina kal zela he case dam doilam kai hnoi chui bing tu pol Narcotics Control Bureau lam chuan mi tam tak man to in an mi man zinga mi te beng ver tak chu Rhea le unaw pa le a ina na thok Samuel Miranda le Dipesh Sawan te hi an ni ome Rhea te unaw hian magistrate court lama bail an lo dil to a ma se he an dil na hi hnol ni in baikula jail lama thon liam an ni ta ni kha hemi nu hian special court lama bail hi dil le in nimin September ni somlam khan hearing nei ani a he huna hian awgil Satish Mene Shinde le NCB lam chu anin hial na sa hle ni in report chona tar lang ukil chuan Rhea in thiam lo na anei lo ziate ti luina statement diklo petura an nor lui thu te poisoi lo ani thu te NCB lamin an mani thu a custody lama an sheng vengot chu dan kal ani thu te le bel thei ani ziate asoi war hle a chumai nilovin damdoi te chu Zaid Villa Tranina chang hian Anuj Kaizan Samuel Miranda le Dipesh Sawan te chuan Rhea I sushara nuna alu ma de achang to in an lo indoor tlan dai to thu te asoi war hle a chuti lain le lama NCB lam ve thunge ro chuan an fin fia na nei ang te le an unawa anin puan na te chu an tran chan ve thunga court chuan thuthluk na sia mai theilovin an thuthluk na chu atuk September ni soma puan mai an rel ta ani ti chuan hemi nu hian jail lama ria run rem le turin court mun hi an chwa san le ta ani Rhea hi he jaila hian special treatment pek ani lova tang dang te ang thovin amamo te chu polythene te a pek ani a achunga chuan athom no tlem te toothbrush te le ani tin mamo te pek ani maya mutbu pan te le lukham te takte bedsheet war pakhat le blanket te pek ani a midang ang thovin jingda ruka thovin bathroom anin trom tlang vek bokani chhuncho a chapati le bu dal le sabji te ani a zanda ruka tlai cho eile in he huna hian bu dal le mai tian me china dariat le chan ve vela an mu china ni ei tur emo mamo dang nei tan kantin om bokani ti chuan vo in September ni som pakhat lam khan Mumbai Session Court a chuan Rhea le Showik ten bail an dil na chu hnol ani le ta a anni pahnih rual hian bail dil ve dang Samuel Miranda Dipesh Zaid le Basit te ho dil na po hnol ani ve bokani an vai hian om munson lovin in lungrual takin jail lama an om le vek don ani vawihnihna na an bail dil na hi hnol ni ma se Rhea le Showik te pon peidon san mai an tum mel chuang lo Session Court thu chuak awang chuan NCB achangin court order an don zet nu a kar le lam khi chuan Bombay High Court lama zwal kaule an tum ni in report chuan tar lang hemi chungchanga hian veteran shwai tu Subramanian Swami chuan Rhea hian judge emo High Court emo Constitutional Bench emo Supreme Court Bombay High Court ta po dil na thlen ma se hnol ani zel thawang adang lam chuang lawang ti in alo tui ni vele bokani Rhea te unaw pia lama hian he case damdoi lam ne na in kai hnoi mi engemo za tan man to hnu in NCB lam chuan Mumbai damdoi milian te ho chu lu chwa tak tak turin anin pe to thu an soya Rhea in puan na achangin Bollywood star zinga mi somni panga te me umai te chu thu zo fi atana an ko tur thu tarlan ani to a heng Bollywood star te hi actor le actress pia lama director manager le casting director te an ni fur hlomani in heng Bollywood star te hi India ram chunga na chuan an lian the tho hlom hle ti soin hei wang tak hian NCB lam chuan film khur tak le uluk taka he case hi thli thlaya endik angai thuan soibok heti lai hian Delhi lama KPS Malhotra le DG Asthana kai shwaina in meeting huai hot ani a he meeting an thuk helber chu engtin nge nu chuina kallai me ka hian ma anlak zelang ti lamani nima sila heng Bollywood star lian tak tak te hi aponga taka sheng ngal ngot lovin ngun taka an chui chian nuwa evidence mumal taka om nuwa cha thu zo fi atan an ko tur thu an zeptel bok heti la hian Kangna Ranaut le Shiv Sena leader Sanjay Raut in be na po in zwalama panzela Kangna hian an khwa Manali achangin Mumbai a thleng to a Mumbai pan la hian BMC lam chuan office Pali Hill sami chu dan phallawa sakle din ti in an lo ti chiat sakani kha Kangna hi Maharashtra sarkar nen po in epmekin ani po in Maharashtra CM Uddhav Thackeray chu a Twitter account kaltlangin a chhal ve china
He nga wangte hian sarkar lai pui chuan vawihnihna thatok tak pe in wide grade security an pe nge ani. Hemi awang hian kangna nu ashara note po in Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah te hnena chuan media kaltlangin lom thu asoi nge ani. Hetia nga kangna chunga Maharashtra sarkar an chet awang hian Himachal Pradesh Commission for Women lampo in National Women Panel lama complain an siam ve bokani. Union Minister Ramdas Athawale po in kangna hi darkar khatlai ko min he huna hian Union Minister chuan Mumbai a chuan hlau tur anei lo thu te Mumbai chu Shiv Sena RPI BJP Congress NCP le achunga cheng hnam sang le tong sang mangte ta ani maya mi tu po in achunga cheng turin dikna le zalen na an nei ti in RPI te chuan athlawangan hautla tur thu in athlamwan ani. A office an ti chiat sak nual apon le achung lam thlenga an swa samsak chu kangna po hian vawihnihna thatak hnuai atlo in athli thlai vele to boka. Hemi chungchanga hian kangna chuan ka office hi January ni som panga achangkhan ka hong ve tan chawa corona awangin na ka thok chun jom thei to bik lova ahnu ma te siam tha a chei thaturin poisa ka nei heklo ti in na tho nan po achia a man chun jom zel tho tur thu social media kaltlangin atar langani. Heti la hian Maharashtra sarkar thupek angin Mumbai police te chuan kangna hian damdoya in nam hnoina aneyem ti te alo fi hlim bik che em ti chui turin ma an la ve chan don bokani. Republic Media Sushana Boral be boma tho hlok tak le mitam takin an chevel kan thlir thup he khe sa thubeng ver tak te an mani thu alo chuya lohman helve em chin te po in har satna an toklat mai an reporter Anuj Kumar le YJ Yasha Paljit Baka an Ola driver Pradeep te chu September ni sari zan khan Maharashtra police te chuan mana anni lam hi police te chuan la sheng mekin Republic TV lam chu an tho pui chadu lo hle a an bel dilna po an pompui lo ni in report cha tarlang Republic TV ta chuan NHRC National Human Rights Commission le Bombay High Court ta te arang thei ang bera chwa turin malakna an kalpui me kani. Hemi chungchanga hian Republic Media Editor-in-Chief Arnab Goswami chuan thu chwa siamin he a thu chwa hian Uddhav Thackeray sarkar che dan chu demin dan le dun palzu ta apu boka journalist chu chwa thuai turin le a party a shwai tu te jok cable operator te vouchin te chu man jok turin ati nge ani. Hemi chungchanga hian #CanBlockRepublic petition campaign nei me kani a anma ni support turin mi pui te an so mani kangna po in Republic Media lam hi atantlat tur thu atar lang vele to bokani. Ole khati chin kha tunchumata na thuthar omang ang kan ban phak chin kan ron tar lan le thei chin chu ni le ri mai se he thu kan bua sei hnulama thuthar omang ang te chu video le peka minlo en sak le cheu don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui vek ule